A month-long sub-divisional level workshop-cum-training program titled Traditional Weaving with Designing and Aesthetic of Tribes of Tripura was officially inaugurated today at the Ananda Bazar Town Hall. The initiative aims to empower local tribal artisans by blending traditional craftsmanship with contemporary design aesthetics. The program is organized by the Sub-Divisional Tribal Welfare Officer of Kanchanpur, Jatindra De Burma, in technical collaboration with the Tribal Research and Cultural Institute, Government of Tripura, Agartala. The event was graced by several prominent leaders and officials. Philip Kumar Riang, Honorable MLA of Kanchanpur, who formally opened the workshop, MDC Salendra Nath and BSC Chairman Udam Ram Riang. Abono chombeke tu chanai lalu ke tinai chong abono chene nau inke tiniyo chong rawa nang tongha chrai so se chong ro hukra ada tu chong ne chini kai mong chong je khet ma je tu cha to ne ma na ni bo e chong ne body shot no Somas no chong yes namnya tuha. Chini ya bulan nan saya ko somas no tu nai. Nan saya tini roni doctor engineer runai nan saya tini roni MLA ko bai kunai BSc chairman ko bai kunai tini officer ko bai kunai police ko bai kunai. Nan bai ko wo. Nan kosto taung thu. Nan abo Somai caya mo kai singa mani tau ni ciyo nang ko somai bai aka cini tung cam bai ke pahala ke nang ko suwo ka tung ni se jung tawo minimum paro jung ro hukra ro kabala mai singke bus kamole jung purang thanai 10 বছর 20 বছর ya guwa tini 2025 te sami ke 2026 su phaine ha sal phairu jung purang nai Apole spole bo kai mong chumuno tu sanai nang ro tu ne man tu sanai nang ro chi somas ni bobisot ken nang ro chu tau ni chi yo nang ro chu ka ma ke pi ye kai mong chumu tu mu cha mu pa no le pas mu tau chi yo nang ro chu ka ma ke tau ye ti saya ma ke nang le nang bo askasa program kan ke nang aku le somas tu ni lu nai are boy no chung chene na mo ro hubra man pharo ko chene na mo nang sa haro ko chene na mo tinio nang ni bis kamo bang ma tung thau cha thau ko mo kamo le tin po le margal bai sama thungai ake cricket ball ho mai thuya mai amani jamra he thule football ball ma thungo tawna je ka ba option tha ai ko nang ni ya go nang ni jem khai ro tunai brani so yo le ta ha se chu khonai are bo ye jo je jaga ho tum pho je jaga ho ongni pho officer ton thang mi pho doctor engineer ro puja na ku thang mi pho Chini kai mong chumuno na chung ok na ya tapuro. Bani sukhe. Chini kai mong chumuno chung pao ya thahai ke. Chini sniung ma. Chumuno je sniung ma. Ako kui khang khanai tapuro. Amo ye angai ni jorano bangla sia bono na nok sayo ake chini sub-divisional tribal welfare officer no ko aksai chu budima samu bosi buyo Bureau report Chini Khorang.